tubashe kunoza ku kazi abo bahinzi. Mukayisenga Winifride numwe mu bagoronome bakorera Horeko, akaba akorera mu gishanga cya Jabana kiri mu karere ka Gasabo. Winifride we kimwe n'abandi bakozi ba Horeko bavuga ko batangiriye gufasha abahinzi bahinga mu bishanga byatunganyijwe hirya no hino mu gihugu, umusaruro wagiye wiyongera nubwo urugendo rugikomeje. Ngewe igishanga nkoreramo yenda nabaha nk'urugero, ni igishanga gihinga umuceri. Nasanze bari kuri toni 3 n'igice kuri hegitari, ariko ubu ngubu uyu munsi tugeze kuri 6 n'ibice 5. Ntago ari bibi kandi turanakomeje. Impinduka zagaragaye nuko abahinzi bagiye bahinga igihingwa kimwe kandi tukabigisha uburyo batera neza, uburyo babagarira igihe, uburyo bakoresha amafumbire, uburyo basarura neza ndetse no kurwanya indwara n'ibyonnyi. Ibyo ni ibintu umuhinzi aba adasobanukiwe cyane, akenshi ugasanga nta nazi imiti yakoresha n'igihe bayikoresha. Ibyo rero byagiye bitanga impinduka ku buryo ahantu hamwe na hamwe usanga umusaruro nko ku bigori ugenda uva kuri toni 2 tugeze nka toni 7 nka Kagitumba. Ibigori iyo umuhinzi mu kumwigisha wenda ubuso bwose buhingwe, icyo cyarumvishwe, ikoresho ry'inyongeramusaruro rikoreshwe, hari urwego tuba tugezeho runaka. Mu kurushaho guharanira ko umusaruro uturuka mu bishanga byatunganyijwe ndetse n'ibyuhirwa ukomeza kwiyongera, abakozi ba Horeko ndetse n'abayobozi bahuriye hamwe mu mwiherero mu rwego rwo kwisuzuma ndetse no kwikubita umwotso ahakenewe kongerwamo imbaraga. Munyemana Emile ni umukozi wa Horeko ushinzwe kongerera ubushobozi abahinzi ndetse n'abakozi ba Horeko. Uyu mwiherero ni igikorwa gihuza abantu bose hamwe bakora muri Horeko ndetse no kwifatanya n'abantu na community dukoreramo, aho dukora igikorwa cyo kwifatanya n'abahinzi b'ahantu hamwe na hamwe dukorera ariko batishoboye. Nk'uyu mwaka twabashije kwishyurira abahinzi 183 ubwisungane mu kwivuza bo mu murenge wa Kinigi, aho naho dufite umushinga uhakorera. Ibiganiro byagiye bitangwa ahangaha byagiye bigaruka ku nshingano z'abakozi, ariko muri rusange abakozi basabwa kongeramo imbaraga, basabwa gukurikirana ibyanya byuhirwa bakoreramo, hanyuma imyaka igakura neza tukagira umusaruro uhagije, mu Rwanda tukagira ibiryo. Hitayezu Jerome umukozi wa RAB ushinzwe ibikorwa byo kuhira, warasaba aba bagoronome bakorana na Horeko gushyiramo imbaraga bakakomeza gufasha abahinzi bahinga muri ibi bishanga mu rwego rwo kongera umusaruro biturukamo. Goromumbe yuko mufite ako kazi ko kumunitarika ibyo bintu byose bikorerwa mu gishanga, kuva ku gutera, ukuhira, gufata neza ibikorwa remezo, kuko nta buzuhire ibikorwa remezo bitafashwe neza ntabwo bishoboka. Ibyo bintu byose iyo chain yose ugomba kwikurikirana kugira ngo tubone yuko muri iyi season ndetse no mu zizaza tubona ibidutunga. Ibikorwa byo gufasha abahinzi bahinga mu bishanga byatunganyijwe ibikora ku bufatanye na RAB mu turere 11 two hirya no hino mu gihugu. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.